Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodak e gweng' ma Kaptebe ward e kaunti ma Uasin Gishu obago ng'anyo ka gikwedo tho mar miyo moro mawachore ni nonegi kod jaherane e alworano. Jodak dwaro nobila mondo mi oru apedha kendo mondo mi onon achich Eliud Kipchoge ka gimanyo ratiro ne mosenindo Sheila Kirwa e kinde ma kuyo noero familia pod manyo ma familia noero man gi kuyo pod manyo gima dine kel tho mar jaheragi. Oganda jo Kalenjin medo kwayo kony kuom obila mar yudo wi jaheragi mondo mi giike kaka chik oganda no dwaro. Sisi kama Wanandi hatuwezi shika mwili bila kichwa. Itabidi tumetumia mambo mengi ili hata kufanya matafiko fulani. Sisi pia tuko na haki tumuulize atupe kichwa mahali alipoficha ili tuweze kuunganisha na kufanya mashishi. Tungeomba tu serikali atuonyeshe, atuletee jamaa atuonyeshe kichwa juu. Inawezaje tuambiwe kichwa ishapotea na mtu ako kwa mkono za serikali? Mtusaidie tupate hata angalau pisi kidogo tushike nao. Kwa kimila yetu kweli awashiki mtu bila kichwa. Tumefanya juhudi zote kuweza kupata hiyo kichwa, mpaka kwa sasa tuzaja kuipata. Lakini kama ofisi na kama security yote kwa jumla ya Taribo tuko tunaweka mikakati yote kwa pamoja. Kuanzia leo hivi nataka tutembee na OCS na wananchi wote kwa jumla tuweze kuona kama tunaweza kupata hiyo kichwa. Jokanyo e sekta mar wuoth e kaunti ma Siaya seyo ten